I pozdrav ljudi, evo ga, FIFA protiv Porčića igram, FIFA 14. Ja sam Bayern München, a on će biti PSG, mrtav je ljudi, okoško mrtva si. Evo, dobro je trave. Ovo je masa košta. Lovec je jedan. Ovo je masa košta. Lovec? Da. Ne. Ovo je tu. Da, mjesto ovog. Ne. Ovog. Ovog. Da vidim ko ti štoperi. Na, ovdje. Izbaci tog djavle. Ovaj. Ibra. Ja ću poslije djeca da vidim. Lovec. Evo, izmeni. Šećiri tijelu djeca. Ko je on tijela? Dvije koliko minuta? Opet. Igrat ćemo na klonicu. Nemoj. Evo, za specijalno loptu. Može, ajde. Idemo na vratu, idemo. Ibro, dobro. Ti si pregovorio Ibro, dobro. Zgabe, jedi ga zgram pot. Au jedi ga za tvoj pot. Tebi su svi majstori. Bacio Lukasa. Brate. Broj, mama, Pellegrini. Šta Lukas? Ne, Pellegrini. Sprint! Ajmo švajni! Gdje sad on ide da igra? Ne, a vidi ga ovaj. Na govnu, ne svega. Nemoj da psuje, brate. Zlatan. Ne može ti protiv Lana ništa. Idemo Lan, brate. Evo ga kontra. Ibra Mando. Idemo Mandzukić. Ne prošli opet. Opet je Motar. Aj zađi, golmane. Idemo, Manču, zahvati tu loptu, nemoj me zezat. Greška. Ajde, šta gledaš? Imamo da stavljamo. Evo prilike, Motar, offside. Da li je ovo moguće? Thomas Miller. Greška Millera. Evo kontra napada. Pastor. Boa. Ajde, Boa. Tanto. Idemo, Mandzukić. Ali Mandzukić. Ali Robben. Ko je Thomas Miller? Pođi, a nemamo da se smiješ. Idemo, Robben. Može to se. Da li je Jovanović? Ja ovo nije bio sudija. Šta se?
Jeste. Znači, svojom mamom ti da vidiš kako je. Ja ne možda je blizu. Bio je dobar gol što je dao David Luiz onaj za faula, da. Bio je ovo jedan najbolji gol na svijetu. A? Znao sam najbolji gol na svijetu, vidio sam da je taj bilo. Ko je? Taj, što je dao David Luiz. Ko je dao mi najbolji svijetu? Nije da. David Luiz! Nije penal, pa tako je, ovo nije po 15. Ej, sudija, nije hvala. Hvala, sudija. Vidite kad stilu. Još možda mi sporedi. Šta je? Greška moja. Još je, nije se menjao broj utakmici. A sediš kad ti završili 10 minuta. To, tako ti treba kad imaš izlazu, izlazi. Penal, udarimo pozadnje, crveno medalje. Ibrahimović. Čelić ti mam. Sad mi gleda vrhu dobro. Kida sam sudom. Za koga, brate? Ma sudija mama ti kao. Ma gdje si mi celo utakmicu lomio igrača, brate? Sebi ti si veli. Da. Pa jesi. Ja ti okližem u loptu. Gdje su mi to? Ćao vam. Ovo je mota budala. Što uvek sam ulaziš u klip? Htjela bre. Te mlađe ženu djanu. Bula stara tema su balone. Sviraj sudja, brani golene! Tu! Fuck you, man! Kill, znaš killa? Ljudem pišite komentari ko gleda killa. A što niko nam ne komentariše klip? U tebi ne dođe 5000 komentara, boli boli. Najde izvršiti. Gledajte, mesto kod su može. Usredini, kroz. Kako gdje baš? Ma tu idija. Kroz i baš. Sa heli. Ne, možeš ljubiš sa heli, vrati. I, slučajno ubacim umjesto tom sam imala skuvati, što će izglasati. Gdje si crna laba? Kuda si bacio? Bacio lovec i ona igra sredinu. Nemam poziciju, gledam. Niko nemam. Pa šta, imaš nama?